Magsubsubliya po, iti numero 1 programa tinterot lubong programa ti Ilocano apo para kadagiti Ilocano mo laeng padamay. Adda kami man nandito lang po kasamitan ng radio station tintayar Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City. Nagsamit. Ayan, nagsamit. Ngayon medyo naalsam pa lang apo. Itirik namin tawampay iti nakapugto. Okay, Klo. Ito yan. Ambok nga ado ti makapugton. Ngayon damdama. May salaang nga sarita da ito. One word, apo KARRUBA. Ayan, kahit ako na dito ay maulawak na ang kwartak no eleksyon, of course, is wrong. Okay, kuya pabati nga ako. Si Mama na naglalaba sa ilog. It's me, Cherry May Fernandez of Kapirpirwan, Cordon, Isabela. And, kukwak ko na naman ni Dexter. Apo, di kukwang plaeng. Ayan, awan, hanga day jay, ti paulo na. And, ayan, nagmayat. Okay, we will be back with that. Damdamayo apong apugton ulit. I-delete mo pa lang amo balong da kita'y pimbugto. And we're Manen. sorry. Kita ampay maminsan, Ricky sa ampay. Sige. Okay, mabaling kailang pugto damdama while the music is going on over our official text line 0915-071-3686. At da pimbugto dito'y cellphone ko ng pangasim. Palapal mo man di official text line 0915-071-3686. Hang ko ibagbagan ko sa pugtong Agiwaras. Kung ano ba ito? Dandanin. Okay, nga Rod. May sabi nga sonata po ti isagot mi kada kayo. Ano tangayri sa amin na gito? Kaya natatagag answer mo pangasayo po. Okay. Madi kayo pilagte-text damdaman to ulit ti papugto na dito. Nagmayat ti attention while looking at the monitor nga nakadado ti pumugpugto di kani balong. Oh, nga Rod, may sabi nga sonatang isagot ko kini bayaw ko kini manang ko nga Regina. Ni bayaw ko nga Bubot de la Cruz. Once again our heartfelt thanks to you and to your family. Iti panang palubos mo nga dita balayong mansayag dahil di tatay. Dahil ding orden na po. Tisagot ko kada kayo. And aminan nga magustuhan na dating nga sonata. Forever, my darling, my love will be true. Always and forever, our love is true. Just promise me, darling, our love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire. Keeping you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, you'll love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. Da nag-text daw ata na di text line. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold.
Making you happy is my desire. Loving you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. Hello to Edmund Garlitos Pastor, Maria Peters, and 6 others are watching. Yes, and of course, Dr. Alfreni Maliwatch is also watching. Good afternoon, Doc, and thank you so much for watching and listening. Yeah. Oh, ngarod KARRUBA. Ayan, nasakit din na kami no kami may ipadawat. Dito yung blessing in sagot ni Kabsat nga Rubelin Avila, asawa ni Larry Avila, ni fire officer. Ayan, kat nangtad apo dili magkasot. Isagad me tatana kay nito for 500 pesos. Patay. Apo no si asin numan ti makapugto. No si asin numan ti makapugto. Iti da ito yung sunatang kunan ni Kabsat Emil Castillo iti international doctor of international ano ti awag di na yapo. Basta International Doctors Association na po nagmayaman. Electionaryo or election scenario. Belated happy birthday kayam kininasing pot. Simple and cute nga kapisit ti pusong brother June ane Juby. Okay, medyo adayo basit. Dede pugtom kabsat brother Emilio. Okay, tanam na maak nga alanay. Nagadumo mamut sa pumugtom. Awampay te pugto kunak. Awampay hangay pa nag-signal ka kabsat. So awampay ibura umpay laag kita ba. So, haminga kitain na po, kita sungbat yun dito yung official text line. For the meantime, eraseran, buraan pa na ni Amak. Sa kami tula po, ma-accredit dito nga, when ma-approvean dito nga pugtuyo, noon ang rugi kami man nga nagkansyonan. Ito ba si twist na, okay, diba? Yan. Pati na ikagawad Edmund Lalan na yan. Pimogto. Nagansar. Sagibo, kuna naman. Sagibo is wrong. So, iti clue, one word laang dito apo, may salaang nga sarita. Yan, naglakalaang nga po. And once again, intugaw ko labas si tatay, before nga napang kami ito, inaramid ko, and then, dayayan. Detan, burburaan na po, dagiti answers yo ni Dr. Attorney John Mark Pastor. Okay. Naka-8 po iti programa namin. Tamanan po, Diyos ko. Anyway, hanga maibali na jay. Hanga valid. Dahil ito yung aro din po, for the last time, na uwang pa'y makaala dito'y kukuami, dahil 500 pesos yung pag-barbecue mi. One. So, once again, thank you, Kabsat Ruby. Kaya sabi kong patagpultunity blessing keng ka. Apo, very generous ito yung Kabsat tayo. Dahil ito yan na po, itidadatlag nga sunata. May kadwa nga orasan. For 500 pesos, with your name, age, address. Dapat kompleto dito. Dito lang nga po official text line tayo, 0915-071-3686. Dinggan nyo nga na po nga nalaing dito yung sunata. Dahil ito yan, tinadatlag nga sunata, iti may kaalong nga darat. Siya sinlungat at maulaw, maalilaw, matalimudaw. Gapot eleksyon, adot mapukaw, disposisyon, panunot kendayaw. Butante kada politiko, amin daag pinaliiw to. Limagasot ken sa ngaribo, kasukot ti masak bayan tayo. Kasta tunggal eleksyon, na dumadumatay apaksyon. Adda agdrama nga awan kwartana, adamit tay nakarot pangas na. Nuda kami ayos kamlatta, pila-pilag para mi jingle na. Angem iraman da kami latta, intun agiwaras kay ti kwarta. Ay maulawak no wanti kukwak,
Agpatpat nag-agurayak alin ka di ikandak kwartak. Inton agbutosak maulawak na ulawa. Tukon na sa balin tuan aganin ti guso-gusak. Guso-gusak. Disposisyon, paksyon, eleksyon, Nagsitation. awan di makita. Ganda ba? Nagado kami nagansero na. Awan, pero sobra. Ay maulawak no wanti kukwak. Agpatpat nag-agurayak alin ka di ikandak kwartak. Inton agbutosak maulawak na ulawak. Tukonak sa baling tuanagan ng tigusugusak. Siya sinungat at maulaw, maalilaw, matalimu daw. Gapot eleksyon, adot mapukaw, disposisyon, panunot kendayaw. Botante kada politiko, amin da agpinpin naliiuto. Limagasot ken sa ngaribo, kasukot ti masak bayan tayo. Kasta tunggal eleksyon, na dumaduma tay apaksyon. Adda agdrama nga awan kwartana, adamit tay nakarot pangas na. Nuda kami ayos kamlatta, pila-pilag parami jingle na. Angem iraman da kami latta, inton agiwaras kay ti kwarta. Angem iraman da kami latta, inton agiwaras kay iti kwarta. 1-5. Do not forget, nga warasan da kami mo at. Okay, this is for real. Ulitik man na po. Adat election na dito nga sunata mi. Siyempre nga, uray dumaw daot kami ti kwarta. Akit dita kami papalawan. No, inton dumteng di pa nagsusurat. Sa baliti isurat mi. Of course, deta kita karbengan tayo. Amin nga tatao, deta ibutusan tayo. Right to vote. Kayat tayo. We have the right to vote. In short, kung natatakat, ano man ti awag mi ditan nga minan ayan. Jai. Ita ang right to vote nga itan. Nalipatak ko. The right to vote is nalipatak. Google. Ito ti technical term na data. Oh my God. Moral suffrage, ayan. Nadihan ko nga kinita di Google pero napanunod ko. The moral suffrage. Kung na the right to vote. Ayan. Exercise it, KARRUBA. Ang kayo agpat pa dala, iti whatever. Nga man, hindi ka nakatikwarta, the favorite mong politiko. Ako nasasaya at manan, di ba? Okay. Okay, awan pa, iti nakita mi ako. Kinta man. Barbaring Addan. And this taking too much of our time. Agsangpo mo. Nagaduda. Nagsasangpot. Okay. Dito mo ni Facebook Live, wala gusog-gusak. Kung wala tayo butente, samot ti title na. Wala na Auntie Maria Peters. Hello from Bayambong, from from Ate Roxanne Batara. Yes. Ibak mo. Matik makita eh. Nagadoon kami una eh. Asta. Nepainan ano? Nagadoon na iti. Laka. Okay, at this point, awanin apo iti tanggapin min. Manipod. 1:22 ti iti oras. Ayan, kitang tanong awan ti makaala. Ikat na yun natin tumanan Nga na maalada. Okay, botante kung nada gusugusak, butos, gusugusak. Nakaro oray nga pamasmasan no. Suffrage ko na siyempre of course suffrage. Okay. Butos. Kung nagbubutos, botante. Okay. Taktika ti politika ti title na apo kana ni Julie Godoy dito ay Facebook Live. Isabela Niño de la Cruz paksyon kuna naman kwarta waras amo nagmayat gusugusak ti title na awan to may pwede pagbagat ito gusugusak ni amak ko nagpayon awan suhol kung nga dapat na sige mati mga rekisa palong tita. Ayan, for the meantime, good Masakbayan. Ayan, awanan ti agpakablawan. Decision, Edmond Lalan ulit. Masakbayan, Joseph Agtarap. Yes. And disposisyon, alilaw, eleksyon, botante. Pati ni Kwartak, malawak ti utang, dayaw, kukwak, kwarta.
Paksyon. Awanan ti agpapakrit dito yung Facebook Live and dito yung kwatay apo, dito yung text line tayo, puro amin pugto. Siyempre, 500 pesos daytan. Ada nag-text na. Kablaawam man apo ni Lolok nga Francisco Paran Berganyo, pakulit, ayan po, pakiulit ng nagan niya. Kung na naman, once again to Francisco Paran. Nga agning dengag, iti programa yo. Maragsakan launay, atoy lolo kanyayo. 92 years old na isunan, ngem napigsa pala pa nagdengag na ore arasa asumagag na. Kendag iti Berganyo family, iti West Covina, California. Nga taga-subaybayo. Aga po kini, Jason Berganyo. Ayan, pagpayaw dito, 92 years old nun, kat napigsa pa iti pa nagdengag na. Ngem ni Uncle Komauro, dati buridig da tatay, no nakitungtungkan. Uncle, nangangkan, kunam, anasong ba na balong? Kung ano nangangkan, Uncle? Burukas di, apo, malam kayo nga, puro, ganun na, okay. That's it, kanya-kanya nga talaga mat, apo, ti, weakness ito tao. Ngayon, no, medyo at titultulong na ni Uncle ko. Ako mabagka na pala ti may sakabaan. Adi mo tikwa na. Ito pinag-concert dito ni, vote buying. Vote buying. In English na. Kunak, one word lang ang apo de jay. Ayan. Haan nga? Talimudaw. Okay, Alilaw. Unluckily, awan pa apo ti nakasungpat. Alpasen. Dapat nag-request ti... Ako pati ni kumpare nga Engineer Ramil sa Daba, ang gusugos ko na. Everybody is listening to our program, di ba? Dapat nag-request ti Arapaap. Awan na. Mayan nato mo lang dito. Ito umadaning nga pang nagpipili. Kita ang mga nalaing baka daman nakapugton. Awampay. Kablawak man nila kay ko Cornel Batara kan dagiti Barbero Boys from Ate Roxanne Batara. Hello to Auntie Cecil Bagongay na. Ella Toledo Pimpil of Hong Kong. And we are still accepting nga po. Parami diti political jingles. Nakatadudan actually. Di mi amuno kasano mi i-record amin di gijay. And those are blessings. Iso nga ulaw. An-anusam mi. Ngarod, para king kabalong. Kumansyon ka man. Iti sonata nga maisagot king kamo la. Jingle. Agiwaras. Ulaw. Right to suffrage. Kung nga naman. Moral suffrage sa dito tayo. Right to suffrage ko naman eh. Di ba dyan no, madingan na pig sa todo, suffrage. Madanda na gana, taawan pa'y asawak, nalakaya nakaw, ngem awan pa'y nasarakak, ay napili at ngamin, idi agkabanwara. Na sexy met ngamin. Wow. Di inak sinarsarak. Napausa nakon. Nga adda baby nan. Nakaaramid nakon. Itikrib anara. Gimatang nagpaikit din. Iti munmunyeka ta isumet itan iti liwliwakon ngam aniapay itan ti mamaainan nalakaya nagmeten nga nagasawa nagsapa uray nugubat pa'y matukol kay arado ka Agiwaras posisyon kwarta ti mamaainan nalakaya nagmetel nga nagasawa di pa'y lagluan lusumkan sagpaminsan di pa'y tumaraon
manok na ngem aniya pay itan ti mama ay nan nalakaya nagmeten na nagasawa karen tarek ti agmalem kenagsapa uray mo gubat pay numatukol tay aradukon ay apa nagadon ti shipong bat ngimawang pay ti us-us daw Adda si mong bat di cellphone ko and it's correct. It's perfectly correct. ngim text Madina ba't i-text dito yung official text line. Isong ako mabalin nga ibalikas. But it's correct. It's perfectly correct. No, si ano kamangan nga nag-text dito yung cellphone ko. I'm just being fair. Tiko nami dito yung official text line ti pag-textan. So please find time. Damdama. Yan. Aramidin tanga sa nga ribbon. Courtesy of Miss Rubelin, and of course, the 4-decade duo, tikin adumat iti blessing me. Nayon nami pa iti 500 pesos ita. So, sanga ribbon apo. And dito ilang official text line. Iti mabalin nyo pag-textan. Ulitam, 0915-071-3686. 0915 071 3686. Oh, and hangkay pa mabalin sumungbat itata, i-delete ni Manen Abo dagito yung text messages, over 300 text messages. I can't believe it's happening. Oh my God, talaga mat. Nakaadado. So i-delete mo pa lang ulit balong. Pasensya na kita nag-message kita kami, greetings dito yung official text line ta ikatinte pa laing tani. Dapat tawag. Ngumangaton iti premium sa nga ribbon. Mabalin nyo lang apo nga i-text. Into no ng rugi kami manan nga nagkansyon idamdaman. Ayo, di. And may samang pay nga sonata balong ti balikasam. Agor ka na nagrigat magaranti ko ni. Nagrigat ti apo medyo sumuksuko kan samutan. Cynthia Balit Beach says, morning po nanonood po ako from Jeddah, Pabati, Balit Beach family. And Nyok Tinlauria, abo, lakay pa shout naman po. Maribeth Bakaw-Kaw. Kita mo kayo nagpugto, 131 ko na namutan. When nga rod for this hour la ang data, nagadunga talaga iti viewers and listeners ta. Oy. Who's this? Kaglalo tatakat who's this? Can you if this is oh, okay. We are looking for the exact word nga naisurat dito'y papel apo. Talagang sinuratak tatay ti Paulo na. And we're sorry na owan ti makaala. Tayo ko na akong pag-barbecue minto lang takin dyan. Anyway, may sabi nga kansyon para kadagiti agor uray. Batitbol. Ano na Madlaw ko tamatam, analabit nagsangsangit kalata. Bit-bitwen sa dilangit no talyawem para ken ka awan pintas na. Jak kayat balik senen panang paay mo tuyrik na agiwaras ko na luganda tekti agtalina ti apagbiit kaagpalawagak dinggen nakadi di kad saan wen saan takderak amay may sak ti saen tinaglabas maris nagliday ken nalidem apas pasamak ken bitbitwen sa dilangit
lutalyawan para ken ka, awan pintas na. Jak kaya't balik senen, panang paay mo tuyrik nak. Luganda tekti agtali na eti pagbiit, taag palawag at dinggan nakadi, di kad saan, wen saan. Anangay maggarod ti pamagat na, kung naman ni my mother. Lord is pastor. Agpugto kayo Yes, so pa Official text line, Jak kaya't balik senen, panang paay mo tuyrik nak. Luganda tekti agtali na eti pagbiit, taag palawag at dinggan nakadi, di ka saan, wen saan. 53 new messages. Wen saan. Kandidato, mga napit to yan. Awang payapot eh, ganan sir